So let's start para sa ato ang next topic nato, equations. So natay duha ka buok nga i-discuss lang nato linear equation, solving this, and also the quadratic equation. So again, ang equation manggod is a statement that two mathematical expression are equal. So example, 3 plus 5 is equal to 8. Make sure nga equal jud sila both sides manggod para matawag jud siyang equation. Most of the equation we study in algebra contains variable. So diri sa ato ang algebra, ga-represent tag mga variables manggod, or we think this as an unknown in the equation, and our goal manggod is to find that variable to make the equation true. Diba? So kung nakapamiliar mo sa inyo algebra sa una or sa inyo ang high school mampud, natudlo ni siya, mura gyapon na atong buhaton diri. Our goal is to find the value sa variable. Kasagara ang gagamit ta sa x. Okay? And our solution, kaning makita nato, ginatawag na siya pag makuha na nato ang unknown variable or unknown equation that is true, or what we call the roots of the equation. And also, magamit pud na siya sa solving the equation. Okay? So next is, pag ang duha ka equation manggod is exactly the same solution, then what we call this as the equivalent equation. Okay? So for example, kung makita nimo diri sa kaning example, 4x plus 7 is equal to 19. So ang buhaton lang nato sa pag-solve kung sa may value sa x. So isolve sa nato na siya. So ibalhin lang nimo ang 7, no, by transitive nato. So mahimo siyang 4x transpose di rather. So 19 minus 7. Okay? And pag human nimo ana, pag makuha na mo that is 12. Okay? And then 4x, divide both sides by 4 para makuha na to ang value sa x. Okay? So that's why your answer here is x is equal to 3. So mo nang makita nimo diri pag imo siyang isolve. No, to verify equal man pud na sila. We have here the following equality. So ang first natong property, a is equal to b, if and only if kung a plus c is equal to b plus c. So ang pasabot ani nga property kay the same quantity to both sides of the equation gives the equivalent equation. So mo to, kung makabantay ka sa akong ibuhat kanina, nag-transpose ta. Okay? Nag-add ka og negative 7 both sides. The same lang inani nga situation. 4x plus 7, nag-negative 7 ka both sides because of equality. Equal naman silang dalawa. Ang kaning duha ka left and right nato nga nasa equation. So nag-add ka og negative 7. So mo na ang iyang pasabot nga property diri. Mo na nakabantay ka 4x equal to 12 na lang. And another property man pud nato, if we have CA is equal to CB, pwede na to siya ma-divide both sides, or you can also multiply both sides, no? Kay para ma-simplify nato siya. So diri sa definition nato of linear equation is just a one variable, is an equation equivalent to one of the form. So we have here, this is what we call the linear equation. Ax plus b is equal to 0. Bakit linear? Because the highest exponent, okay, the highest degree, kung naka-remember mo, is 1. Ang highest exponent ani 1. Pag 2 na yan, lahi na ng equation, ha? So first muna nato, kung saan nato pagkabalo nga linear, basta highest exponent niya 1. So pareha ni 1 ang highest exponent ani. Kani dili. Because square ang ato ang exponent sa variable. This is what we call the non-linear equation. So meaning dili siya linear, dili siya line. Okay, next is 2x is equal to 1/2 x minus 7. So high exponent ana niya kay 1. The same gyapon diri, x minus 6 equal to x over 3. No? Pag makita mo fraction naman, di ba, ang square root of x is just x to the power of 1/2. So pag fraction naman yung exponent, dili pud pwede. Non-linear pud na. Or pag ang nasa
denominator yung ano natin, fraction, yung variable natin, not linear po. Because it's just x to the power of -1. Pag ibutang nato sa numerator, di ba? So, dili na siya linear na equation. So, that's why you have to be careful para makabulupod ka kung linear equation ba siya. So, we can solve this example. 7x minus 4 is equal to 3x plus 8. So, your goal here is to combine like terms lang, Jude. So, pwede nimo ibalhin ang 3x diri sa left side sa equality at saka yung constant ibutang sa right side of equality. So, pwede inanira, no? So, 7x minus 3x is equal to 8 plus 4. So, pila man ni siya? 4x. Okay? And 8 plus 4, 12. So, muna makabantay ka diri. 4x is equal to 12. Divide both sides or you can write this 1/4 both sides. Pwede ka mag 1/4 both sides. Ayan. So pag 1/4 mo both sides, your answer is x is equal to 3. You can also verify this if you're going to substitute this sa original equation nato ang 3. Okay? So as you can see naman, gi-check man niya ang answer. So equal yapon silang duha. Diba? So, inato ra. You have to double check naman or verify para makuha nimo ang answer. Okay? And also, we have here solving for one variable in terms of others. So, pag inani na po nga situation, kasagara, ginagamit ni siya pag natin mga formulas, then ginaderive na to. Okay? So, diri, we have here the following formula. So, this is what we call the Newton's law of gravity. Okay, F is equal to G small n times capital M over R squared. So your goal here is to find M in the equation or M alone. Kailangan isolve nato ang M, pangitaon nato. So ang buhaton nimo diri, of course, ang kaning GM over R squared ano nimo? Gani cross multiply, pwede pod. Or pwede nimo siya i-multiply both sides r square over g small letter m. Diri, r square over g times the small m. So ang mabilin, r square over g small m, diri ang f. It's just equal to m. So mo na ang answer. Diba, gidiretso na ako ang answer. Pwede ka mag-cross multiply ana as long as wala kay violation sa pag-answer ani nga equation in terms of the variables. So next naman, how about this one? So naatay another one nga variable in terms of others. So this is what we call the formula para sa surface area sa closed rectangular box in the picture nasa left side. So we denote A as the area. So ang formula niya 2 length times width plus 2 width times height plus 2 times length times height. Okay? So ang gusto niya diri, pangitaon nato ang W as in terms of the other variables in this equation. So kung mapansin ninyo, atong i-solve balik, ang pangitaon diri is W. So W alone ang gusto nato nga equation. Okay? So ang technique lang ana sa W ra ka mo tan-aw. So wala may W aning sa 2LH. So ibalhin nimo. So may mo siyang A minus 2LH is equal to 2LW plus 2WH. Then since the first term and the second term nga nasa right side of equality, kay i-factor out nimo. Okay? So pag factor out nimo siya, W is equal to 2L plus 2H. Dayon, divide both sides, dayon ka sa 2L plus 2H. Okay? So pag divide both sides nimo ani, 2L plus 2H, mo na din itong imong answer.
Okay? W is equal to A minus 2LH over 2L plus 2H. So, mo na answer niya. Kung makita nimo diri, i-answer naman pud nako. So, again, depende jud na sa problem. Kung ano yung gusto niya ipa-solve sa ato. So, solve for W. So, dapat W alone. Dapat siya ra isa. Kay siya man ang pangitaon. Okay? So, next na itong topic is the quadratic equation. So, sa quadratic equation, it involves from the word quadratic, second degree na siya. Meaning, yung exponent natin is nasa second na. And ang our equation ani, A x squared plus bx plus c is equal to 0. So, mo na ang ang formula. Okay, para sa quadratic equation. And make sure that the constant A, B, at saka C, mo na ang mga constant, no? Any real number na sila, make sure nga dapat dili 0 si A. Kay ma-useless ang quadratic equation. So, dapat dili siya ma-0. Kaya kung ma-0, di linear equation na po siya. Okay? So, example ani is this one. This is quadratic because the highest exponent nato kay 2. Okay? So, example, before that we have the zero product property. Okay? So, zero product property, A times B is equal to 0. So, meaning, ba 0 lang na siya kung ang A nato 0 or B is equal to 0. So, first nato diri, using the quadratic equation by factoring. So, sa factoring, make sure nga kabalo jud ka sa sa factoring na pod, no? So, ang mahitabo diri, since this is equal to 24, ibalihin ang 24 diri sa left side of equality. So, mahimo siyang x squared plus 5x minus 24 is equal to 0. Kailangan i-equate na to 0 kay para maka-factoring ta ani. Gitudlo na ta mo ani last meeting sa on pag-factor. So pag-factoring ani, ang answer ana niya x minus 3 x plus h ay x plus 8. Okay? So pag makuha nimo ni siya diri na ka, i-equate dayon nimo siya sa 0 by zero product property. I-equate nimo sa 0. So meaning ang x minus 3 equal nimo sa 0. Then another one, x plus 8 equal nimo sa 0. That's what you call the zero product property nato. Okay? So pag human ana, ibalhin na dayon nato ang negative 3 diri. So x is equal to 3, ibalhin nimo ang 8 diri, mahimong negative 8. So the answer ana, x is equal to 3 and x is equal to negative 8 nato. Okay? So mo na imong final answer. Duha ang atong answer kay ang highest degree nato na exponent kay 2. So meaning duha imong pangitaon na x. Okay, you can also verify this by checking your answer. Kung makita nato x equal to 3, x equal to 8, you just have to substitute sa x niya. So makuha nimo or ma-verify nimo na equal sila. So important pud na nga mag-checking pud ka kay para makabalo pud ka sa final answer. At least pag ma-verify nimo, sakto imong gibuhat or ma-perfect jud ka ani pag ma-verify nimo. And gato siya nga example is for factoring. Pero what if kung dili makaya og factoring? We can now use the quadratic equation. So sa quadratic equation manggod, we have here x squared is equal to c, and then ang x nato is equal to square root of c or negative square root of c. Okay, na-discuss na ko na siya sa absolute value. Diba? Pag absolute value manggod is just plus minus x na siya. So that's why the same gyapon diri sa c. Sa c. Okay? That is plus minus gihapon. No? Kay kung imo siyang i-square manggod, square root nimo both sides ang x at saka sa c, it's just plus minus c. Okay, so example, we have here example number 5 para sa ato ang
quadratic formula nato. So we have here a, letter A muna nato isolve. X square is equal to 5. So sa x square is equal to 5, you just have to square root lang jud both sides. Okay? So kung makita nito, nato dire, ma-square na to both sides, ang answer ana is plus minus square root of 5. Okay, nakuha siya. Square root lang nato, plus minus 5. Pero diri sa letter B, square root nato na siya both sides. Matanggal ang square ani. So may mo siyang x minus 4 is equal to plus minus square root of 5. And ibalihin man nimo ang negative 4 diri. So the answer ana, x is equal to 4 plus minus square root of 5. And you have two possible answers. X plus 4 plus square root of 5 and 4 minus square root of 5. Again, careful ka ha, basta quadratic equation, 2 ang ato ang degree of exponent, ibig sabihin dalawa yung hinahanap natin na answer. Okay? To find value of x. Kani siya. Okay, kani duha ang answer ani, square root of 5 and also negative square root of 5. Okay, so next naman pod, naatay ginatawag na completing the square from the word complete. Okay, so kung naay kulang sa factor, kompletuhon nimo para ma-square siya. So for example, kung makita nimo diri, no, sa x square minus 6x, kani siya is duha ra ka terms. Pero makita nimo nga pwede siya i-perfect square. No? So technique lang ana para sa ako kaning naa sa 6x i-divide 2 nimo ang iyang coefficient kaning 6 divide to 3, then i-square nimo. Square nimo para makuha nimo ang last term, that is 9. So that's why x square minus 6x plus 9, or you can say that x minus 3 square. So mo na siya ang completing the square. Para sa definition niya, x square plus bx, a perfect square, mag-add lang ka og b over 2 square, the square of half the coefficient of x. Mo na ang pasabot, no? Nga katong nasa middle term, i-divide nimo siya sa 2 and then i-square nimo, no? Remember ang ato ang quadratic formula nato, ax square plus bx plus c. So ang nahitabo diri, missing ang c, nawala. Kanilang ang gi-provide ang ax square plus bx. So ang pasabot na ako, ang b ang atong kuhaon. Kani nga coefficient, i-divide nimo sa 2, square nimo siya para makuha nimo si c. Kani man si c, mo man na ang c. Diba? So anyway, we have an example para mas masabtan nato. So first example, x square minus 8x plus 13 is equal to 0. So kung makita nimo diri, kung mapansin mo, wala kay makuha nga factor, no, mura ba ang problem diri kung wala kay makita nga factor ana, gamit kag completing the square. Okay? Kay para makuha nimo ang answer. So diri ang mahitabo diri, ibutang nato ang 13 sa right side of equality, so negative 13. Okay, ayon ni i-appeal kay dili man makuha ang factor ana, ibutang diri. Okay, so negative 13. So sa negative 13, x square minus 8x na lang ang nabilin kani siya. So again, ang technique lang ana, kuha ang 8 as the coefficient ani, divide 2. So 8 divide 2, pila man na siya? 4. Then square nimo ang 4. Then the answer is 16. Meaning, that's the completing the square na. You have to add 16 both sides. O, mo na yung answer dire. Pakita na din ako. You have to add 16 both sides. Critical thinking, jud ni siya nga nga pagka-algebra,
kay nag-create manggod ka. Wala man kay violation ani because this is equal na may equality. So kung nakagibutang na 16 sa left, napod kay gibutang nga 16 sa right. So equal gyapon siya. So karon mahimo na ni siyang perfect square. X minus 4 to the power of 2. Then kani it's just 3. And then you're done na. Square root ka both sides. Square root ka both sides. So x minus 4 is equal to plus minus square root of 3. Okay, plus minus ni ha. Kay duha ba ang answer sa x nato? X is equal to 4 plus minus square root of 3. So mo ni mo answer. Or you can say that x sub 1 nato kay 4 plus square root of 3. Mo to ang first. Then sa second, x sub 2 is equal to 4 minus square root of 3. So mo na imo ang duha ka book answer sa letter A. Para naman sa letter B, natay 3x squared minus 12x plus 6 is equal to 0. So diri of course, completing the square gyapon ka. Okay? Kani nga situation pag wala kay makita nga factoring bitaw or dili siya ma-factor, bahalag try and error na imong gibuhat, wala gyapoy answer. Completing the square jud ka ani. So ang buhaton lang sa completing the square, ibalhin nato ang positive 6. Diri sa right side of equality, negative 6 na. Then kung mapansin nimo ang first term and second term na ay common multiple na 3. So i-factor out nimo ang 3. Ipagawas nimo ang 3. So 3 times x squared minus 4x na lang. Ano yung atong i-completing the square? Ipagawas na to ang 3 kay para mas simplify and dali ra siya. Okay? So next nato kay x kanidirit na ko isulat ha, x squared minus 4x. Unsa man ang missing diri? Di ba kay para completing the square. So again, kuhaon nimo ning 4. Kay siya man ang middle term, i-divide nimo sa 2. Di ba 2? Square nimo siya 4. So the answer ani kay 4 di ang ibutang diri para makompleto ang square. Kung mag plus 4 ka, plus 4 pud ka diri. Pero ang careful nimo diri kay naa kay 3 outside sa parenthesis nimo. Di ba? Nag-create kag plus 4 nga diri. Pero naa kay 3 outside ani sa parenthesis nimo. So times 3 12. So 12 ang imong ibutang diri. Plus 12 ka, dili plus 4. So careful jud ka sa result ani. Okay? So 6, negative 6 plus 12, 6. Okay? Divide both sides by 3 ang nahitabo diri. So x minus 2 squared is equal to 2. Then square na to both sides. So nawala na ang square niya. X minus 2 na lang. Then plus minus 2. Dayon, ibalhin lang nimo ang kaning 2. Mahimo na siyang 2 plus minus square root of 2. So that's your answer. Make sure nga duha ka book ang imong answer ani ha sa kaninga problem. Next na pod is the quadratic formula. So you have to write this in your notebook ha kay importante jud ning quadratic formulas. No sa tanan magamit jud ni siya. Okay? So diri sa quadratic formula nato mo ni siya x equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. So kani siya is diretso na ta formula na. No, kung mangutana ka asa ni siya gikuha na atay proof. Okay? So sa mga higher math na ni siya nga ginabuhat kay gina-proof man gud ni. No? Discover na pud na sa ato ang mathematician na pud kani nga formula na ang gamiton. So again, ginatawag siya quadratic formula. How to solve the quadratic formula? Make sure nga familiar or memorize pa nimo ang quadratic equation. A plus ax squared plus bx plus c. And your goal here is to find the coefficient a, b, and c. Kaya para pag makuha nimo ang a, b, and c na coefficient, i-substitute lang nimo diri siya sa quadratic formula nato.
Okay? So, first na to, letter A. So, sa letter A, naatay 3x squared minus 5x minus 1. So, kung mapansin mo, naatay 3 ang A, B na to negative 5, C na to negative 1. Ano yung pasabot? Pangitaon sa nato si A, B, and C. So, para pag makita na nimo si A, B, and C, imo na dayon siyang i-substitute diri. Di ba kani ang negative B? Negative, negative 5. Okay, negative ba yan ang ato ang B? So, negative, negative 5 plus minus, di ba? Mo ni siya ang square root of B square minus 4AC. Di ba? Ang A na to 3, ang C kay negative 1 over 2A. So, inana lang. Igura ni mo gi-substitute ang quadratic formula. No? Given na ang A, B, and C. So, pag humanaan na, use your calculator lang dayon. So, this is 25. Okay? 25 plus 12. 25 plus 12, that is square root of 37. Okay? And kanina, positive 5 na siya. So, positive 5 plus minus square root of 37 over 6. So, meaning, duha imong solution ani. 5 plus square root of 37 over 6 and also the negative. 5 minus square root of 37 over 6. So, mo na imong answer sa quadratic formula na to. Okay? And how about sa letter B? So, again, sa letter B, ang pangitaon nimo si A, ang A na to 4, ang B na to 12, and then ang C na to 9. Nara diri oh. Nakuha. Gitanaw lang nimo kaniyang A, kaniyang B, kaniyang C. No? Pag gumanaan na kay substitute lang dayon nimo sa iyang formula. So kani ang negative B, di ba it's negative 12 na. Okay, square root of B square minus 4AC over 2A. So again, ang A na to 4, ang C kay 9 over 2A, ang A kay 4. So igura nimo siya isolve. This is 144 minus 144 pud. Okay, 16 times 4 times 14 ay 4 times 4 16 times 9 144 minus 144 kani so ma-zero ang ato ang square root. Okay? So you're done dayon. Negative 12 over 8 lang siya. Negative 12 over 8. So pag simplify nimo or lowest term, your answer is negative 3 over 2. So as you can see, only one solution lang siya. Di ba kung ginaingon permitted, dapat duha ang solution basta quadratic formula. Pero diri sa kaninga situation, isa lang yung solution and it's also valid. How about letter C? So sa letter C, mo ni siya, A is equal to 1, B is equal to 2, and then C is equal to 2. Okay? So again, from this given na to, igura nimo siya i-substitute lang jud diri. No, di man kay siya lisod. No, practice ra jud na siya para makabalo mo pag-solve sa quadratic formula. Okay? And the result ani is negative 1 ang atong square root. And of course, pag naatay result nga square root of negative 1, that is undefined sa real number system. And we have no solution for this problem sa letter C. Okay? Pag maka-encounter mo nga negative yung square root, no solution. Mo jud na yung mangingon sa ako ah. Kaya ang goal nato dapat is non-negative. Dapat non-negative. Basta gali radicals, non-negative. Okay, next. So next na ito nga i-discuss is the discriminant. So this discriminant of the general quadratic equation, kani kung maka-remember pa mo sa quadratic equation, make sure nga dili 0 ang atong A. Then the discriminant of this is D is equal to B squared minus 4AC. So kung maka-remember mo, mo ni siya ang nasa quadratic formula. Kaning B squared minus 4AC. Quadratic formula na siya. Gikan, no? Pero again,
Mao ni ang formula na karon sa ginatawag na discriminant. So kani nga discriminant, we have the three following condition. Pag greater ang ato ang discriminant, then the equation has two distinct real numbers. Okay? Eh syempre, pag dako ang nasa sulod, nasa balik ta ha, ang sa gaytong formula sa quadratic formula, di ba kani ang discriminant kanang b square minus 4ac. So kung kana ang discriminant, kung anang d, pag greater than or positive ang ato ang nasa sulod sa square root, naatay two solution. Okay? Pag less than ang d, kaning nasa sulod sa square root, negative, meaning no solution. Pero pag zero ang d, meaning naatay one solution. Okay? So mo na yung bantayan. Makita ra man nimo. Okay? So diri igura nimo siya i-substitute diri. Okay, sa discriminant b square minus 4ac. So first letter A, how to determine the discriminant? Kung meron ba solution or wala. So sa letter A, ang answer is 20. So meaning there is two distinct real numbers or real solution sa letter A. Kaya imo ra ning gi-substitute, di ba? Mo ni ang b square minus 4ac. Okay, ang A nato 1, ang B 4, ang C negative 1. So pag solve nimo ana 20 ang answer. No? So next naman po sa letter B. So ang 4 nato A, B ang negative 12, then C ang 9. No? So pag distribute nimo diri sa formula, di ba? B square minus 4AC. So ang answer ana kay 0. So meaning there is exactly one solution or real solution. So para sa letter C, no solution because nag-negative yung answer natin pag distribute nato sa discriminant. Okay? So again, practice lang jud mo ani kay ano ra pod para maka-learn mo pod. Okay, so din ako ni siya i-discuss more on problem solving naman pod ni. Okay? So diretso ta diri sa other types of equation. So diri sa example 10, naatay equation involving fractional expression. So your goal here is to find the value of x. Pero again, naka-ano siya ha? Equality or naka-equation. So of course, gamiton sa nato ang LCB ani pangitaon sa nato. Okay? So diri sa katanaw. Onya na ning na diri. Okay? So ang answer ana sa LCD x plus 2. Mo na imong LCD. Walay lain. So kaning LCD i-divide mo sa x. Usa may nabilin x plus 2. So times the numerator kani. So 3 times x plus 2. And then i-add nimo plus kani x times x plus 2 divide nimo sa x plus 2. So pagka-divide nimo x na ni mabilin. 'Di ba? Times nimo sa 5. So the answer is 5x. Is equal to 2 na dayon. Okay? And kani cross multiply ka kaning x times x plus 2 nga nasa denominator, cross multiply ka diri. Para ang mahitabo na lang kay 3 times x plus 2 plus 5x is equal to 2x times x plus 2. So kung makabantay kag 2x times x plus 2, mo na ni ang nahitabo diri. Kaya i-distribute man nato ang 2x times x, 2x square, then 2x times 2, 4x. No? And of course, kanipod 3x plus 6. Nya 3x plus 5x, 8x plus 6. So diri na siya. Paghuman, combine like terms, kaning 8x plus 6 ibalhin diri sa right side of equality kay mag-equate man gud nato siya sa 0. No? So mahitabo 2x square minus 4x minus 6.
Okay? So again, pagbalhin di ani, inani siya ha, 8x minus 6. So 4 minus 8, negative 4x. Then nabilin ang negative 6. Okay? So pagkabantay nimo aning ikani nga equation, the first, second, and third term have common multiple nya 2. So mag-divide 1/2 ka both sides or divide 2 both sides. So divide 2, x na lang, x square. Divide 2, negative 2x. Then divide 2 ani, 6 na lang po. Okay? So mo jud ang atong goal. Kailangan ma-simplify jud natog ayo ang kaning algebra or kaning equation. Kay para masayo na lang pag-abot. So i-factor nimo ni x square minus 2x minus 3. I-factor nimo. So this is the try and error nato nga factoring x minus 3, x plus 1. Then equate dayon nimo sila sa 0. Okay? So ang isa, x minus 3 is equal to 0. Ang isa, x plus 1 is equal to 0. Equate nimo. So therefore, your answer, x equal to 3. And the other answer is x equal to negative 1. So that's your final answer. No? So medyo taas-taas ang solution pero make sure nga ma-perfect nimo. Kay mas maayo nga step by step jud ay mong pag-answer ani kay para dili kay siya kanang ma-shortcut ba. Kay kinahanglan nato step by step diri para masabdan nako ang solution. Bahalag the same tag answer. No? So kaganina, rational expression. Karon radical na pud ta for the equation. So pag maka-encounter mo ani 2x is equal to 1 minus square root of 2 minus x. So kani nga situation man pod, kailangan jud nimo ibalhin ning negative 1. Kani nga 1. Or pwede pod kani yung ibalhin. Or it's up to you naman pod. No? Pag naamang good tay square root, kailangan mag-square ka both sides. Kaya ang goal nato diri is to find the value of x. So kaning 1, ibalhin nimo diri sa left side. So 2x minus 1 is equal to negative square root of 2 minus x. So pag square nimo both sides, so nawala na ang square root ani. Di ba positive na pud siya? So yung answer mo is 2 minus x. So kani na square naman siya. This is the difference of 2 square. Okay? So may tabo 4x square minus 4x plus 1. So dapat familiar pa mo sa algebra ha, x minus 1 2x minus 1 times 2x minus 1. So pwede ka mag-FOIL method. So 4x square minus 2x, diba? Minus 2x plus 1. So muna nitabo diri 2x negative 2x minus 2x equal to negative 4x. Okay? And after this, kaning situation ipambalhin tanan ang 2 minus x ibalhin na to diri sa right side kay para combine like terms lang ta. So may tabo diri ang negative x mahimong positive x. So negative 4 plus 1 negative 3. Okay? And kani ibalhin naton 2 diri, so 1 minus 2 negative 1. Then try and error lang ka ani nga factoring. No, make sure nga na factoring kay goal nato pangitaon ng x. So 4x plus 1 x minus 1. After that, i-equate nimo siya sa 0. So 4x plus 1 is equal to 0. Ang isa, x minus 1 is equal to 0. So therefore, your answer is x equal to negative 1/4. Ang isa, x equal to 1. So mo na imong answer na pod. No? Practice lang jud ka. Bahalag usap nga ihatag ang problem. Mapa-fraction pa na radicals. No? Pangita ng LCD. So kailangan practice jud ka ani. Okay? And another problem, what if kung higher degree na ta? So pag mag-higher degree ta, example kani, 4th degree equation of quadratic type.
So, ang highest exponent nato 4. So, ibig sabihin, there are 4 solutions or upat ka x ang imong pangitaon ani. Okay? So, mo na ang challenge. X to the power of 4 minus 8x squared plus 8. So, kung inanigali ang situation na to, pwede ta mag-substitution. Okay? So, ang iyang gibuhat para mas dili kayo lisod sa imua. Pwede nimo siya i-substitute. We let W is equal to x squared. Para kaning x to the power of 4, bungkagon nimo x squared. Dayon, times square na pod. So, may mo siyang W squared minus 8W plus 8. So, parang ano ka lang, mag-equation lang. Okay? Equation sa quadratic. No? Atong gibuhat lang ni diri as assumption nato. Okay? I-change nato nga variable para mas dali. So pag abot diri, waon nato ang A, B at saka C. A nato pay 1, B nato is negative 8. Dayon C nato is 8. Nakuha siya. So proceed dayon ka sa quadratic formula. So this is negative B, mo nang negative 8 plus minus, this is B square minus 4AC. Wala nang 1 dire. Wala na times 1. Dire nga part. Negative 4 times 8 na lang na. And then kani 8 square. So pagka solve ni mo ni, user calculator lang. Okay? Ang nasa sulod sa square root ani is just 2. Kay 64 minus 8 times 4. Okay? So pagkuha nimo ana kay 2 ang answer nimo. 64 minus 32. Di ba? So may mo siyang 20 di pa 20, 30 di ay. Kani 32. Tama ba? Dayon ang sa 32 bungkagon pud na nimo. Okay? Para makuha nimo ang answer ani. Okay? Kay basin makalimot ha kay gisimplify na siya diretso. Balik ta, W is equal to 8 plus minus square root of 32 over 2. So ang gibuhat lang ani factor nangitatag factor sa 32, di ba? So pwede siya 4 times kaning sa 32. Ayan. So unsa may mga factors nato sa 32. So 4 26 20 24. Okay? So again, diri sa 32 pangitaon natong factor, pwede siya by 8. Pwede na lang 8 na lang, 8, 16, 24, 32. So 4 times 8. Okay? Ang 8 manggod kay pwede manggod ni siya mabungkag pa jud. Like 4 times 2. No? 4 times 4, 16 times 2. O kana na lang para mas dali. Ayan. So mo nang makabantay mo square root of 4. So may square root sa 4, 2. So 2 times 2, 4. Ay na lang, butang na ito 4 na lang diri. Dahil square root of 2. Dahil ang gibuhat niya diri, nag-simplify siya. So 2 divide na to diri sa 8. 4 na lang maiwan. Ay kani diri na ko isulat 4. Then 4 divide 2, 2. So mo nang 4 plus minus 2 square root of 2.
no? And of course, ang atong original, ibalik nato ni sa original ang W, mahimo siyang x square. Square root nimo siya both sides. And then you're done na dayon. And that's your answer. Okay? So pag square root nimo na kay plus minus, then plus minus pud diri. So there are 4 solution. Okay? Square root positive, positive ni siya diri, then positive diri. Napod tay positive, then negative diri. Napoy negative, positive, then negative, negative. Or to be exact, you can use your calculator for approximation. Mo ni ang value. Okay? So kaya ra, so medyo challenging jud siya kay 4th degree manggod ang gihatag ani nga example. Pero at least you can solve or and have an idea na pag lisod na mga problems, no? So next naman pod nato ang example 13 involving fractional powers. So pag naatay mga fraction, na fraction sa exponent niya, mura gyapon ang buhaton nato, mag-solve gyapon ta. Okay? So pag solve ani nga situation sa equation, you can use substitution. Okay? So again, critical thinking gyapon ta diri, unsa man nga to i-substitute. Let W, ay laga confuse aning W, any alphabet letter lang, any letter lang pud nga i-represent nato. Pwede pud A or B, kani W lang as we represent this x to the power of 1 over 6. Kani atong gamiton. Kay nganong 1 over 6 man, kay kung imo siyang i-square manggod, that is 1/3. Okay? Kay x to the power of 1 over 6 times 2 is just 1/3. So 1/3 di ay ni. Pag i-factor out nato or pagawas nato ang square niya, 1/3 ra. So that's why pag abot dayon sa substitution, W square man ni. So kani ang W square. Then kani W minus 2. No? So nakuha siya. So ila magka-confuse ani critical thinking jud ang kinahanglan ani dapat kabalo ka mo diskarte sa ani mo siya pag substitute as a variable lang. So ang nahitabo diri, this is a try and error na factoring, W minus 1 then W plus 2. Then i-equate nimo siya both sides sa 0 ang duha ka factors. So W minus 1 is equal to 0 and then W plus 2 is equal to 0. So pag equal nimo sa duha, makuha na dahil nimong answer. No, pero dili pa ni mao ang final answer ha. Kay naka-substitution manggod ka. So kailangan ibalik pa jud nimo siya sa original. So pagbalik nimo sa original kani, kay we are looking for x, di ba? Solve for x ba ni? Dili W ang answer ha, kay basin dire na mo taman. So kulang jud ka sa imo ang answer pa jud. So minus points jud ka kung wa pa ka nahuman. So balik ka sa original. So your answer is x to the power of 1, 6 is equal to 1. X to the power of 1 over 6 is equal to negative 2. So ang buhaton nimo diri kay mag to the power of 6 ka both sides. Di ba? Naman na. X to the power of 1 over 6. Naman na siya, di ba? Mag to the power of 6 ka both sides. Nara, take the 6 power. Kay para mawala ni. Wala kay violation kay murang gyapon na imong gibuhat sa pika side. Nag 1 to the power of 6 ka. So your answer is x equal to 1. Then para diri, no, sa x 1 over 6 is equal to negative 2. Nag power 6 ka both sides. So negative 2 to the power of 6 is positive 64. You can verify naman again once you get the answer. Always verify that. Okay? Nakuha naman nato ang x1, ang another x kay 64. So always verify jud ni siya diri sa file sa given
problem kung mo equal ba siya 0. Kay pag dili, meaning wrong ang imong answer. No, better nga check your answer para ma-perfect nato. And last one is the absolute equation or absolute value equation. So again, pag maka-encounter mo absolute value, kung maka-remember mo, example, pag absolute value of 2 is just the 2. Or pag negative sa 2, kung ano ang absolute value niya, 2 pa rin. So, ibig sabihin, pag absolute value manggod na siya, is positive and negative na siya. Okay? So, in this equation manggod, it's just equivalent to 2x minus 5 is equal to 3 and 2x minus 5 is equal to negative 3. Kay plus minus mangyapon na. Diba? By the definition of the absolute value, ayaw mo kalimut ani ha. So, algebra na lang dayon. Balihin lang ni mong negative 5 diri. Balihin ng negative 5. So, 5 plus 3, 8. Kani, negative 3 plus 5, 2. Divide both sides ni mo ni siya. So, 8 divide 2, 4. Then, 2 divide 2, 1. So, your answer is solutions are x equal to 1 and x equal to 4. So, duhay mo answer ani. Again ha, basta absolute value equation, duha ang imong answer ana. Okay, so we're done. Mga exercises na lang dayon ta diri. Okay, so yun nga, again, mag-solve jud mo kay calculus ra batch ta diri. So kailangan ma-practice ninyo ni tanan. Okay? So that's it